سلااو ڕۆژ باش ێوار باشە هەمی هێوەڵە ڕێویدەرم هەرکەس باشە ئیرۆژی ئەمێ وەشانێکی دە دەربەرە ڕۆژەوای کوردستانی ڕەوشە داویە حەلەبێت ڕەوشە لە تەبقای قسمێکی کۆشبەر ژە شەحبای ڤەگەریان تەبقای لە ڕۆژەوای کوردستانی بجیح بوونێ کامپێک ژوان هاتی ئاوەکردن هوزانن ئێن لە شەحبای شخوا بەرێ ژە ئەفرینی هاتبوون وێ دەرێ 4-5 ساڵان لێ دەرێمان di çadiranda di konande niha jî ji ber rewşa li herêmê rewşa lezgîn niha berê xwedane tebqayê rewşa dawî em hîn bibin vê weşanê ez ê bi her du hevalê xwe re birêve bibim Cîhan Ölmez û Ronî Ruha Ronî Ruha ji niha ve hatiye vê derê amade ye lê belê hevalê me Cîhan wê deqên pêşme de werî tevlî me bibe me her siya agahiyên ku berhev kirine em ê di nava vê bernamê de ji we re pêşkeş bikin gelek bûyer hene gelek agahiyên nû hene em ê hem biçin herêmê rewşa dawiya şer hîn bibin ka nexşe çawa guheriye ew hêzên heyet Tehrîrê Şam çawa pêş dikevin ber bê Şamê ve diçin ber bê Himisê ve diçin her wiha rewşa Kurdan em dixwazin hîn bibin şervanê Kurdan naxwazin vê gavê tevlî şer bibin ji ber ku niha şerê hêyê îro li ser wan hatiye ferskirin lê belê îjab nake mirov şer bikire yani qeza belayê ku tê serê mirovan mirov bi xwe dikare nekeve navê şerê ku li ser mirovan tê ferskirin mirov bikeve navê dikare zerar bibîne lê mirov mecbûr be ancak bikeve nava şer ev helwesta xeta sêyemîn e xeta sêyemîn çi ye mirov xwe parêze yani parastin esas e mirov bi armanca êrişê nakeve nava hereketê derdekî Kurdan êriş bikin tune ye tenê xwe parastin e vê gavê dorpêçek hebû hûn zanin du roje li Şehbayê li Helebê dorpêçek hebû korîdor hatibûn birîn di navbera Rojavayê Kurdistanê û Helebê de Şehbayê de korîdor tune bû lê di encama hevdîtinê dîplomatîk de bi qismekî Amerîka jî ket dewrê bawer dikim ji Wezareta Karê Derve Amerîkayê bi Tirkiye re hevdîtin çêbû hinekî yani dijwar axivî yek zirar divê negîje sivîlan di vê çarçovê korîdor vebû Ronî çawanî merheba bi xêr hatî Merhaba selam serçava hûn çan roja baş e ez gelek kêfxweşim ku ev sê rojin em ser hev bi hev re weşanê çê dikin ez û te Cîhan em her sê jî wekî ekîp tev digerin ev tiştekî baş e em herkes ji aliyê xwe ve agahiyan berhev dikin ji ber ku rewşa îro ya li herêmê heqaten ew qas dijwar e ew qas berfireh e agahî wisa ser hevda tên mirov tenê bi tena serê xwe nikare hemî agahiyan berhev bike û pêşkeş bike li ber destekî çi hebe eger bîne berhev bike vê derê pêşkeş bike pir xweş dibe heta ku Cîhan were tu ev meseleya vexwandina General Mazlûm rast e gelo İlham Ahmed û Mazlûm Abdî hatine vexwandin ji bo koşka spî qesra spî ya li Amerîkayê ev merasima sondxwarinê ya Donald Trump e bawer dikim 20 meha çilepek tê li Amerîkayê kîjan serok dewlet hatine vexwandin di nava wan de rêveberên Rojavayê Kurdistanê hene ev elbet me kêfxweş dike ev bi şeklekî êdî naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê ye bi şê ez wisa dibînim ka kerem ke Ronî tu biaxife belê tu sane her cara watan dibê çe li Amerîkayê ev serok tê hilbijartin weke resepsiyonekê dide û li her hêlên cîhanên yê têkiliya wan vê rahebe ew jî tên dibê çe dawetî wê resepsiyonê dike û ez niha gelek cavkanî dibêje Mazlûm Kobanî jî generalê Kurd yê Rojavayê Kurdistanê û siyasetmedara Kurd dîplomata Kurd İlham Ahmed ew jî dawetî vê resepsiyonênin ev ji bo Kurda tiştekî baş e Mazlûm Kobanî mirovekî gelekî zîrek e hele di têkiliyên xwe ne şexsî da yanî dema mirova re rûdmîne mirovekî enerjiyek wî xurt heye kesekî kanibe îkna neke nîne îsanekî wisa ye lewra ev tiştekî gelek baş e da ku
اوی جی هر کوشکا سپیل وی دری به و همان دمی جی اردوان جی محتمل خویای اوی جی هر لوی دری رونی از بیا ببیجم بریا 20 روزان نوچه وسا هات بلاف کرن گوتن احتمال هەیە کو ئەمریکا ڕێبرین ڕۆژەوەی کوردستانی ئیلهام ئەحمەد و مەزوم عەبدی داوەت بکە me ji herêmek pirsî rêveberiya Xweser dan xuyakirin ku agahiyekî bi vî şeklî bawekî fermî negîştiye berdestê wan lêbelê îro ji Amerîkayê hin rojnamevanên li wê derê ku di çapemeniya Tirkiye dixebitin bi taybetî kanala Telebîr berpirsiyerê wan ê Amerîkayê îro bawekî fermî piştrast kir ku Mazlûm Abdî İlham Ahmed her du hatine vexwendin hatta hejmara kursiyê wan ku ji wara hatiye veqetandin jî eşkere ye hejmara kursiyê wan hejdeya serokdewletan de ye بله هم او هم جی وک بهواکی لز بوی سر لیدانا ویزی کاری که وسا گوتی مشانن والحاصل اف هنکی دیار بویه بله پر گرینگه اما دروجا ایرو دا دروجا وی واریم لسر بشغله او دتایا که بوی پیش روژی گرینگه قهیه از باور دکم ناتشتی گرینگه روشا گلی کرتی ده حلب چک دیامین شنگالک دیامین درسمک دیامین کوچکریک دیامین زیلانک دیامین نها لآخا کردستانی شهبای لترفاتی لحلبی و لدردور نابر حلبی و عفرین قومه از باور دکم روژوا بویرا هری گرینگ اوش بوی گلی کرد او ناتشتی الویدری قومه دموگرافیا ککتی گوهرتن یعنی راست مروز شرادان دبی چه انین شر برددن آنبیسا دگرن شهید دبی دیل تیگرتن دیل دگره لیبلی اما demek درێژە دەمۆگرافیا کوردستانی گاف بگاف تێگوهرتن یانی ji Efrînê dest pê kir û hat Şehbayê û hat Tilrifatê û heman demê Helebê û li piyê firê hêla Rojava werxuyaye demê berê jî me dîsa vê bernameyê da got werxuyaye Kurd li wê derê nayên qebûl kirin yanî ji hêla dewleta Tirkiye ve یکمین شرط وی اوه دا که کرد چمین فری درباس نکن کردین چمین فری درباس بکه گمان هیا سبی خوابیه بحر سپی جی برگه ناجرات بیجین ترکمن داغه انزانم چه داغه چای کرمنجی یعنی بناو دنگ دیروک دا ورخویه و همان دمی هرما حلبی جی امجی بیران نکه جان پولاتان مردیسیان و دما صلح الدین ایوب دا یعنی اف هرما حلبی حلب بقه دمکی ج برخدانا کرد را بویه پایتخت وان عثمان یلویدری شر کرنن اف در گلک دریج کردال ویدری دولت آوکریه یعنی حلب آخا حلبی در دوری حلبی جبوی کردا جبوی کردستانی دیدوک خواه پر کور و دور و گرینگ هیه دولتا ترک لویدری تشتی لبرچاوا ذاتن نمک دریجه دموگرافی دقازه بگهره چاوا ایرو امریکان قالام مالاتیا و ملتی و کردستانی ارزینجانی و کردستانی و دبی چه الازغی و کردستانی ایدی هم هینکی نکا قال بکن چاوا لویدری هر فاشیستین هری خورد هشمندیا ترکیه دی پاریز درکتن و لهمبری مشار دکن هیدی روجاوای کردستانی جی لآخا که ایرو جرادبین سوریه جی اف در باسدار دبه از باور دکم اویرو گرینگه جیهان مرحبا بخیراتی جیهان جیاتیه بخیراتیه حوالی جیهان دم باش تر چاوا آگاهین چه وال جمته هنه جیهان دقت روجاوای کردستانی دشوکنی ما مستبدران گلو دنگتی آن دنگی تدی من دنگی جیهان دنگ چی بویه گلو یعنی کسی کناق اینترنت تا نخوش شهرونی باورم تو دهیلاته دا پچه که پرزگیرک برکوه به دبکو دنگی منه چرونی اما دنگی مت چه وشانی از کارم لپیام مدی بنیرم هباله می کجمرا پیام دشینم دکانش مرا بیشن کا کالیتا دنگ چه وایه یمن و دنگی هواله جیهان تی و گلو جیهان کا باخ و دنگ دشه تماشه بنا
دنگته گلی تماشاوانین هجا اری دنگ باشه تماما راست دبی دنگی و باشه تمام سوار ولات دبیجه حسین دمیرتاش هوان نونتر بخیر هاتن پر کیف خوشم ایرو بوارا وشانی بریو دبم تبه هوالی خواه جیهان و رونی کا جیهان گوتنیاته آگاهین بردسی ته هنه چتنه ویسبیم وشانک تایبت چیکر جوانا جوما تبلی بو شهر می آگاهی دا ایرو همه کیف خوشن جبرکو خطریا دورپیچی هبو خطری هبو کمکوژیه که مزن لوی داری چیه ببه لی ده انجام هدیترین دیپلوماتیک ده او کوریدور وی بو قسمک مزن کوشبرین ما هوالین ما گلی ما شحبای و گریان روژوای کردستان افتشتکی باشه کرم که وەکەتە گوتی یا ڕاستی دوهی ڕەوشێک ئاوارتە پێک هات یا ڕاستی هەموو کەسێک و ئارنیگاریە ڕۆژەوان ناس دکە و ڕەوشە شەهبای نێز بە دشۆپینە دزانێت کو ئەف دەمێکی درێژ ئیرۆ ساڵên dirêje şehba herema şehbayê dibin ambargoyekê de hem jî hêla rejima Sûriyê ve hem jî ji ber êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê weke tê zanin ku piştî êrişa Hetêşê da dest pê kirin hemû kesê jî dizanî ku wê dewleta Tirk berê xwe bide vê heremê ne tenê vê heremê hayê berê xwe bide gelek deverên diyên Rojavayê Kurdistanê li ser vê esasî yanî du ez bêjim hilbija yanî rêveberiya xweserî û meclîsên meclîsa Şehbayê dikarî an xwe vekişînê hêzê xwe vekişînê an jî ji wir ez bêjim berxwedanekê bide destpêkirin bes ew gelê mêl wir ji ber ku dorpêçek her çar alî de heye wê bikete xeterek mezin da lewma xwast ewil weke me bername ewil de jî gotî mabesta yekemîn parestina gele piştî tu gelê xwe neparêzî tu çiqas çetayan bikujî jî ew çete her yê dîsa dewleta Tirk we çeta finansman bike û dîsa bişînê ser te ji bo ku erdê destê te de bistînê bes niha Cihan ez bikevin navberê Cihan hinek hevalê me temaşevanê me ji wan wetirê ev bername dubare ye ez ji wara bibêjim heval nû ev bername bawekê zindî niha em ji wara çêdikin îro dişemiye saet 6:18 ye em bu yerên dawiyê Rojavayê Kurdistanê ji wara radgihînin em hersî ekîbin dibe ku em her êvar tevlî bibin dibe ku em du rojan carê tevlî bibin ama em wekî ekîb ji ber ku ji wara nûçe pêşkêş dikin ev nayê maneyê ku dubare ye em nûçeyên dawî deqeya dawî ji wara pêşkêş dikin baş e îro dişemiye saet 18 ye li gorî saeta Ewropayê Cihan Keremke yani ber siharê ve weke te jî gotî hem bangewaziya Birêz Mazlûm Kobanî hebû hem jî hewldanên rêveberiya xweser hebûn yên dîplomatîk ku wî gelê me ji wir dibin êrişên çeteyên Tirkan de xilas bike hebûn ev bi erênî encam bûne heta vê saetê xwevekêşandina gel berdewam dike yani nêziyan besa ser 100,000 nêzî 200,000 mirov dikin yani gelê kes hatiye derbas bûye ez bêjim min biçê an jî tepqayê bes hê jî berdewam dike xwevekêşandina gel hêj bi dawî nebûye li milê dî çeteyên dewleta Tirk li milê min biçê amadekariyek ciddî dikin yani niha herî dawê daxuyanî jî dan çeteyên ku girêdayî bin sîwana ez bêjim taybeta artêşa azadiya Sûriyê yên bin wê sîwanê de yên ku dewleta Tirk wan finansman dike hin çeteyên wa jî daxuyanî dane gotin em ê êrişî min biçê bikin ji xwe ev tişt diyarde û xuya ye bes qesede jî amadekariyek ciddî dike yani demam hevalê xwe yê rojnamevan yên wê ser wê xetê re taxivin taybet yên min biçê yani hêzên Kurdî û hêzên qesedê yani amadekariyek ciddî dikin taybet ser xeta min biçê ji bo ku hewldanên çeteyan vala werê derêxistin yani ger ku ev çete êrişî min biçê bikin wê şerekî gelek mezin û dijwar li wir biqewime û min biçî neveke terrifat ye an jî Kobanî neveke terrifat ye yani ew hêza ku li wir de û hêzan min biçê de û hêza terrifatê de
ام بيجن نوكي هبو تعرفات نوا دور بچه دابو هف بيمان دنافبنا هزن شامي دا هبون كو شامي يعني وقت زانين كو دما گلما افرين خوفكيشي هاتي ور يعني هزن روسيا جيل وربون هزن روسيا و شامي جي نت هلام ريفبريا خوسر از بيجم آلاوين گلك گلام بيني ور جبوكو ور بپاريزي يعني تنه چکن کسایتین شهروان دا دسته وان دا بود لدجبری وان شهروان جی لشکرین کو از بجن بهیلا هزن گریدای ناتوی و هاتنه پرورده کرن و چکن هری اورجینال و هری نوجان دا دسته وان دا بون او یک ویل من بچه نوکه هف بیجبه که هزا من بچه بسالانه ذاتن سروی اساسی آمده کاری یک تکرن یعنی ایرو خواه هوا رونی جگو یعنی هزن ناو نتوی دما مروف دنیری امریکا جی روسیا جی گلک جاران لگرک شاران دا هزن خواه پاش وکیشانه آن ترکیه بخوشی گلک جاره هزن خواه پاش وکیشانه شام نها پاش ودکیشه نها روسیا داهی خواه پاش ودکیشه جبو که آمدکاری یک بکه گاوه که پیشتا خورد باویجی یعنی نها گلی یعنی ریوبریا خواسته جی نخواست گلی خواه بخط ناو خطریه دا اول اینها اثر وی فکر دما انها حتی گلی طرفات خلاص نبی شر مزن دست بیناکی گلی طرفات دما سلامتی گه جه خو هینگ و هزن قصده اپراسیون خو دست بکن و تولا وان دیمن کومدیتی دیمن نخوش و دلی همو کردای شاندی و تولا و هل گری yani servi esası bila geleme baldar be o daxuyanın qasede esas bigire. Meclisa Suriye Demokratik de derheqi bu yerin Davide daxuyaniyek belav kiriye dixwazim be hevala rapar ve bikim hatta ku roni cihat hevan no. Meclisa Suriye Demokratik ji bo bi dawîkirina şer û alûziya li Sûriye balkişan ser hin xalan û diyarkirik we û amade ye bi hemû aliyara diyalogê bike. Banga diyalogê ji xwe gelekî girîng e. Di vê şerê de em ê gotibû milletê Kurd, şervanên Kurdan vê gavê naxwazin bikevin nava şerekî. Heta ku şer nê berderî li wan neqewme bi xwe daxilê şerekî ku ji aliyê kesê din ve hatiye destpêkirin li ser hatiye ferskirin nakevin nava wan şera. Meclisa Suriye Demokratik tekildarê bu yerên dawî yên li Bakur Rojavayê Sûriyê ev daxuyanî belav kiriye. Destpêkê ev tundî hatiye şermezarkirin, şerê ku hatiye destpêkirin, zefta ku li gel tê kirin hatiye şermezarkirin, hat diyarkirin, kontrolkirina bajarê Helebê û gundewarê Hemayê ji aliyê komên çete Heyet Tahrir el Şamê ve bê ku tu berxwedan li hemberî wan warê kirin bi taybetî hikûmeta Şamê ev cî metirsiyê ye. Di daxuyaniyê de bang li civata navnetewî jî tê kirin, zextê li hemû aliyên Xwedê rol di Sûriyê de bike, bila şer rawestîne, pêvajoyeke siyasî bide destpêkirin ku tê de hemû aliyên Sûriyê beşdar bin. Di berdewama daxuyaniyê de dewleta Tirkiye ya dagirker wekî berpirsê şerê li Bakur Rojavayê Sûriyê hatiye destnîşan kirin. Di derbarê rewşa koçberên ji herêma Şehbayê de jî bang li netewên yekbûyî bang li Meclîsa Ewlehiyê hate kirin, destwerdaneke lezgîn bikin, müdaxele bikin, sivîlan ji sûçên şer, ji qirkirinê, ji koçberkirina bi darê zorê biparêzin dibêje mesede. Wekî din tê çigotin metirsî heye çeteyên Daişê ji ve rewşê fayde Sûdê bigirin, di derheqê wî de jî bang li koalîsyona navdewletî hate kirin, destekê bidin hêzên Sûriye Demokratîk Xesedê ji bo tekoşîna li dijî terorê xurt bike. Hevkariyekî di navbera hêzên Iraqê, hevkariyekî di navbera hêzên Iraqê û Xesedê de pêk bîne. Her wiha teqezî bi giringiya rola Rûsyayê ya di çareserkirina krîzê de jî hatiye kirin. Ronî li vê derê dewama daxuyanî heye ez paşê ji we re bixwînim. Ronî temam e ê te dengê te çêbû hatine te temam e înterneta te. Valla îro înternetînekî bi pirsgirêk cî ez lê Niha baş e. min tam hûn kanî were bidarî bibire lê belê ez nihal birame. Kato mesede ez daxuyaniya mesedê temam kim paşê ez gotinê bidim te Ronî. Baş e? Dibêje İnternet pirsgirêk min biborîne lêborînê dixwazim me nizanim ta. Na baş e vê gavê wisa bisekîne mesele tune ye.
Mesele destnîşan kir ku ew amade ye bi dewleta Tirkiye re jî diyalogê pêk bîne. Balkişan ser van xalan binêrin. Esaleta Kurdan binêrin. Esaleta rêveberiya Xweser binêrin. Şer pevçûnên di navbera aliyên Sûriyeyê tenê dikevin bin berjewendiya dijminên gelê Sûriyê û zehmetiyên sivîlan derdixin. Ji bo wê jî pêwîst e diyalog were pêşxistin. Pêwîst e hemû binpêkirinê li dijî pêkhatiyên Sûriyê werin rawestandin, bi taybetî Kurd, Netewê, olên din beşekî serekê ji dîrok û erdnîgariya Sûriyê ne. Krîza Sûriyê tenê birêya çareseriya siyasî û dûrî destwerdanê ji derve tê çareserkirin. Di dawiya daxuyanî de jî Meclisa Sûriya Demokratîk helwesta xwe ya parastina yekbûna xaka Sûriyê, amadebûna xwe ya ji bo diyalogê bi hemû aliyên Sûriyê re teqez dike, bank li pêkanîna biryara netewî dike, ew xala ku jê re dibêjin 2254. Kelemke Ronî. Ronî çû. Ronî çû, yani interneta Ronî niha nîne? Erê, niha hevan me gotibû korîdor vebû qesede koçber gihandin tebqayê vê sibê min agahî girt ji herêmê hevalê me rojnameger jî çûne tebqayê li wê derê kon hatine dagirtin bi qasî 200,000 kes niha di rêdane ber bê herêmê vetên ev tiştekî baş e lê di derbarê her du taxên li Helebê de agahiyekî pir zelal tune elbet li wê derê şer û pevçûnekî pir dijwar tune lê xelk niha li malê xwe ye hevkarî didin hevû du di nava piştgiriyê de ne hevkariyê de ne xwedî li hev derdikevin vê rewşê de. Keremke Cihan. Berê weke te gotî yani niha li xeta Dêra Zorê li ser esasa daxuyaniya Mesedê dema mirov binêrê hêzên Daişê jî di nava hewldanê de ne. Bêguman dema li ser erdnîgariya Sûriye gengaşî û tevlihevî derkeve hêzên Daişê jî dixwazin êrişên xwe êrişan dest pê bikin dîsa weke 2014 axa Sûriyeyê hin deverên wê bêxin destê xwe de. Niha li herêmên Dêra Zorê demdem dixwazin êriş jî bikin. Ser vî esasî daxuyanî Amerîkayê jî heye deqa dawî. Amerîka jî gotiye li hemberî Daişê em kesên ku em wara dixebitin qaşo qasî behsa Qesedê dike kesê ku em wara dixebitin xebatê me wê berdewam bike li dijî Daişê. Bes bêguman dema mirov li sekna Amerîkayê ya niha binêrê li ji ber em bêjin wî milê Firatê bi ser va êrişên ku Heteşê dayî dest pê kirin ev bername ku hatî pêşkêşkirin bê Amerîkayê mirov nikanî binêrîne ne bê Amerîkanê jî bê Rûsyayan jî hêzên navnetewî temahî di nava vê bernameyê de cih digirin ji ber ku hemû tişt li gorî dilê wan diçe hemû dîplomasiyek ku rêve dibin telefonê hevdûra taxivin serdana hevdû dikin hemû ji ber ku sînor hatine diyarkirin naxwazin kesek wan sînoran derbas bike sînorê ku wan amade kirî bes ji bo Kurdan bêguman berxwedan wê diyar debe berxwedana Kurda çawa em bêjin 2014 ew sînorin ji hêla hêzên navnetewî ve hatî xêşkirin batal derêxistin vala derêxistin îro dîsa jî ew şansê Kurdan heye Kurd ji 2014 gelek bihêztirin û gelek biquwettirin dikarin dîsa van êrişên çeteyan êrişên Tirkiyê vala derêxînin ser erdnîgariya xwe welatek azad û serbixwe ava bikin ji xwe hewldana wan jî ser vî esasiye. Niha ev dîmenê ku em sêr dikin evana ji min biçêne vê sibê pêkhatin ev dîmenên êrişê ne êrişa çeteyên dewleta Tirkiye ew jî hewl didin ji niha ve hem li deverên cuda ê sînor ê ku quweta wan lê dibe êriş bikin niha hedefa wan de min biçe ye min biç derdora min biçî ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve hatiye dorpêşkirin yani ji xwe wekî coğrafîk wisa ye yani behsa ew ê nakim dorpêçekî niha nine min biç aliyê Rojava yê Firatê dikeve ji bo wan hinek hêsantir e êriş bikin ama di armanca xwe de çiqas bi ser dikevin ew meseleyekî din e. Ronî tu hatî îjar niha ez ê
رونی تو باخفه از بچم او نقشه اقوش داوی شر بینم نشانه حوالا بودم کریم که حيران من الوي قداري كلا ويهين باش برق انترنت طامن طامنين اللي هو الحاصل اللي بدري يعني قال لي كنت لبي شقر دبن قرقن كرا در باسبه افجي سركيشيا و تركيا دك وبا تشتانا جي زاتن جدسبيكا كتنا عقا سوريا بري خابدن رژیم اسد و سوريا زاتن ايريشانين سر كردا اف دوما اف تم بدوما ديرو كدا ورد دوباره دبه باور دکم و زاتن شوپینن هوالجان شوپینن از شوپینم ام لهرمین هوالین روزنامه‌وان هنن اموان شوپینن کیم زده دبیچه آگاهی دیارن گل وی دری به هوا کی کوریدور هاتیه وکرن به هنک تکلیه ناو دولتی به هنک آلیکاریان هز ناو دولتی و همان دمی به اصرار شروان کردی کل برخدن گل وی دری د پاریزه کوریدور کیم زده هاتیه وکرن به هوا کی گل هنک باورم دنگی رونی چون دنگی میتون پرسکلی که ولی دنگ تی آنای اگر دنگ نی از دیسا درکب میدی از نکب نی نها دنگی تا دیسا هات دنگی تتی تو دام که ها تمام والحاصل به هوا کی کوریدورک به بویه و قال جبن قرقرنك مازن خلاص دباتي فلتاندن لبلي ابتن دوباره دبات ديرو كدا حوجه ايدي ام هنكي دبيتشا عبرت جي بغرن ويتشبه حوجه نو بيبه تشبه از باوردكم اف جرينجا اما ام ويجي بيرانكن ام ويجي بيرانكن يعني ها دوله دبيتشا بلانك ناف نتوي ناف دولتي هي لسروي آخر تي مشاندن افجي قالك ديارة انجلترا سركيشيا وكريه يعني دوان مهين داويدا مهك داويدا سركيشيا في بلاني انجلترا وكون زانن انجلترا دمك دريجة بيدنگه هنكي لروجلاتا نابين وكا دريجة هنكي بهزمايا لهلكي امريكا هيا لهلكي روسيا هيا لانجلترا جي بلان خويا ور انجلترا كتيا دوري وبهواكي تركيا او اقناع كريه گریدای اوکراینیه گریدای دبیچه پاور بالانس دیویژن یعنی هیزن ناورا هیزاد ناورا امریکا و روسیا ده کی سرویا تشتی دبن و همان ده میجی گریدای جپاکک انیاکک شر تخواستن کل ایرانی و به لبلی ایران جی ناخواز شرف بی آخاوی هیزن گریدای اوکا یل سر ایدئولوژیا شیعی لودری کارتینه و داکو او چپر نگی سر سینورین ایرانی خویای دخوازن او هیزانا جی بهوا کی جهولی را بجی برگ او هیزین ها دکتنن سوریه حلب گرتنن حتی شیو سموی آن اسوی و حاصل نافرن وانا جی لهلکی جی لهم شیانن لهلکی جی هم بر ایرانینن يعني دنابرا وان سنيان دا وشيان دا جي قريزو قيرانو كو شاركي دروكي هيا ابجي هين تيمشاندن جدما هين شاه دبيتشا مرنا محمد ونظام علي والحاصل وذا بسليك قوان دروكي هيا لفي دري حوجيا كرد دبيتشا خوا شاوا بزرار بهواكي يكمين قل يعني قال لي خو خلاص که واد يمين آخاوی كان بباريس جبو يديا چه پیوست به حوجه بکرن يعني چه پیوست به شرط و مرد چه به زيگوتنه که بکاربینو حوالي نزیدی برا من ببارینم دبیجه تدی شیطان يعني اگر به حوال بندی از یه شیطان راجی بکم از یه بکم دا کوی گلی به آخی به هوا کی بپاريزم جبرگ ترکیه جیز دا تنکتیه لبو تفگره که میثاقی ملی برنامه میثاقی ملی هيا يعني جيد بي وحلبي والحاصل رقة ودير زور وآخر وجواب كتجي تفوق وبري وخبدا شنغالي ومصولي وكركوكي حميزة ده خازيوي أوه بلانا ويجي بينا برد مشاش بوي بلانا خاص بسر خا چه پیوست بده چه بردل پیوست بده قالو کرد
جبوي كداكو اوجي بلانا خا بسر خن يعني ام بلانا تركيا بسر نكفه اوجي تشرا امادنه وي تشبدن ابي شاشه قلتني بيقولني بقديم يعني ام ديبيجن يا işte vahiy zana ali menekir vahiy zana ali menekir tu hez ali denake de ev alu vere em dibêjin ya tu çi dide tu çi bixwaze mesele ev yani na az tiştekî tawîzekî tiştekî nadim bira İsrail alî me bike bira Amerika alî me bike nizam kesek alî denake kesek alî denake mesele berjewendiyê wan çi te da heye ev berjewendiyê wan tu çi qasî kane bikarbîne Mustafa Kemal berjewendiyê Amerika û İngiltere û Fransa ji bo bikarbîne كت دوري وقت كمارة تركيا أواكر قلت حيران أزي قراقولا وبم حتى يروح لسان غاية مسألة البرجواندين وان هزي نابنتوي يك الميدان نهاب هزن برجواندي وان تلاتشنن و تشقص كانج غير ولا تشقص كان بده يعني نا از تشتكي نا لما زي هو بخازن دنيا كت وصل غولي نينا يعني نابرا منو تا نابرا تو جهان دا نابرا منو جهان دا تشتكي وصل نينا يعني گوری برجوانی حوالی دوستی جیرانتی هر چیز گوری هنگ برجوانی تی مشاندن ولی حاصل از وقتی از بارم ام کرد هنگی ام گره کنه کی افرت خو جوا چه بگرن جوان بویری سری متی ام بگرن و همان دمیجی لبر خود ده کرد لبر خود بده اما حوجه دبی چم بهار کی افگمی به خسارك مثلا ام جبي دحلي درخن مثلا هيك هو سنك بس في نخشي بكم هبامنو نها افدر شحبة تلرفات بري uzanın zerbu de ben kontrola YPG de bu gelime ekuj Afrinê koşber bubun hatibun li wê derê bicî bubun ev der Afrinê ev der Afrinê êj Afrinê hatibun vê derê bicî bubun îjar divan demên dawiyê de piştî ku Heleb hate dagirkirin mecbûrman wê derê biterikînin hatin qismekî wan hatin taxên Helebê Eşrefiye û Şêx Mexsûd û qismekî wan bi qasî 200,000 jî di vê korîdorê de ev korîdora ku vê derê derbasî tebqayê bûn. Tebqa jî li vê derê ji nîşanê we bidim. İjar niha qed nebe gelê me hinek ketbin garantiyê ev der hûnzanin tebqa li wê derê barajekî pir mezin heye elektrîka herêma hemî ji wê derê tê Raqa tebqa vana berê ne bajarê Kurdan bûn piranî lê Ereb dijîn ama piştî ku li Sûriyê tevlihevî çêbû qesedê ew der kontrol kir gelê li wê derê xist bin ewlekariyê Raqa weke paytexta Daişê dihate zanîn ew belkî tê bîra hîna hevalan îja niha ev hêzên Heteşê hewl dan hetanê Hamayê biçin ama qasî ku em dibîsin nûçeyên ku ji herêmê tên vê derê pêşî li wan girtine hêzên Sûriyê pêşî li wan girtine vê derê nikarin pêş bikevin ev 24 saetê li vê derê sekînînin pêş nakevin eger pêş kevin diçin Hamayê li wê derê xwedgîna Himsê paşê Şam dikeve xeteriyê binêrin Hama li vê derê ye Hims wê derê ye û paşê jî xwedgînin Şamê Şam jî li vê derê ye eger xwe bigînin Himsê dikarin vê derê qismekî Lublanê jî dagir bikin niha pêşî li wan hatiye girtin hêzên Rûs jî bombe dike rewş vê dawê ama vê derê hinekî tabî me değişîne normal vê derê diviya bû zerbiya ama em dibînin ku ev zerayî li her du taxên Helebê hê jî dewam dikin yani Eşrefiye û Şêx Mexsûd vê derê jî bi qasî 300,000 Kurd hene qasî 9 milyon Kurd dibêjin ama ev wisa ye Cihan Keremke ya te nexşenî şada wekem megavat gotî demek ew nexşe temahî reş bû lê hêdî hêdî hate zerkirin
Vêca niha dibe ku hin deran de guhertin çêbin bes di rojên pêşiya me de demên pêşiya me de em wî hîviye de ne ku hêzên Kurd wê wê xeritê tevahî zer bikin Efrîna bin dagirkeriya dewleta Tirk de jî wê azad bibe heta Kurdê xwe biginin Behrê jî bes çekê dem lazim e yani dema mirov niha îro binirxîne divê mirov dîroka gelê Kurd jî bas bizane ku ev sedan salan e gelê Kurd di nava tekoşînekê de ye û em heta vê astê heta îro me gelek berxwedan û bedel dane heta vê astê em hatine û îro şûn de jî em nika gavekê paş vebavêjin her ku dem diçe divê em pêşzetir biçin û wisa jî dixuya dike ku pêşiya me ronahiye pêşiya me vekiriye yani beriyan ho 40 sala 50 sala ev rewşa ku niha di destê me de ev statuya ku gelê Kurd ketî destê wî de me xeyal nedikir li îro li Rojavayê Kurdistanê heremek ji hêla hêzên Kurd ve hatiye azadkirin. Bêguman ev bûyerên ku îro diqewmin jî ji bê hêzên navnetewî mirov nikare binirxîne ji ber ku sek rewşa İsraîlê heye ji ber ewlehiya İsraîlê hin gav tên avêtin dixwazin rast e bi salana Sûriye bêxin sê parçe bes hind bajêr ji çeteyan ez bêjim kesên ku Sunî kêm bûn dixwastin piçeka dê Şîayê bandora Îranê li Sûriyê qels bikin dixwazin piçekê Rûsya qelstir bibe an jî bandora Rûsyayê li milê Ukraynayê berê xwe bide Sûriye û di her du cephan de Rûsyayê tank bikin îro em lêt nêrin gelek îdia hene dibêjin ku ev leşkerên heteşê ji hêla leşkerên Ukraynayê ve li hêja leşkerên NATOyê ve hatine perwerdekirin ji bo ku zararek mezin bidin Rusya û Sûriyê her wiha Îranê jî zarar bidine yani em îro dinêrin Amerîka nahêlê hêzin Iraqê an hêzin heştî şadî xwe bigihînin Sûriyê destek bidine ji ber çi ji ber ku dixwazin heta derekê destûr dane ve gotina we bajin em li daxuyaniyên heteşê dinêrin hetaşa ku aynî weke Daişê di hêla feraseta xwe de tu lêt nêrî ew zimanê daxuyaniyê we ev ziman ne ew zimanê we ye ke hin kes hene ji bo wan va daxuyaniya didin nivîsandin ne zimanê we ye evên ku ji bo wan va daxuyaniya didin nivîsandin sînorên wan jî diyar kiriye çekên wan jî amade kirine kirine destê we de û bangewazî hemû cîhanê dikejin dibêjin deng nederêxînin heta ku ev sînor bikeve destê heteşê de Sûriye ez bêjim bibe sê parçe û qistek bikeve destê Sunniyadan û bandora Îran û ya Rûsyayê li wir kêm bibe û weke me gotî jî yanî yek û senaryoya ya vê rewşê nivîsandiye ne dewleta Tirkiye senaryo ji aliyê dewletên cuda ve hatiye nivîsandin dewleta Tirkiye tenê dixwaze ji vê rewşê îstifade bike ketiye navê ama aktörê esasî ê rêve dibe senarîst ne dewleta Tirkiye yani dewleta Tirk beriya niho heta du heftiya jî herro bangewazî dikir got em ê bikevin Rojavayê Kurdistanê de em ê êriş bikin bes piştî em bêjin rayedarên NATOyê hatî wir bername danîn pêşiya wî gotin tu êriş nakî lê haşa huzura heva kûçikên te kûçikên xwe berde bila ew êriş bikin piştgirî bide we ser vî esasî ser vê bernamê tev bigere niha rast e Tirkiye li milekê piştgirî dide û milekê jî daxwaz û armanca wê jî ev tişt bû zaten û hêzên navnetewî piştî ev bernamedanî pêşa wê ew ê jî xuya dike ku ew ê jî ev rewş qebûl kiriye ji bo ku Tirkiye wisa difikirê Tirkiye dibêje min ev çekdarên he perwerdekin ev çekdara girêdeyê min dema tu li Helebê dinêrî pê plaqayên Entabê pê plaqayên Entabê wesayît diçin wir wesayîtên Tirka diçin wir istixbarata Tirka diçin wir dema Heleb ketî ewil ala Tirkiyeyê lê kelha Helebê vetkin ev hemû peyamên çete didin Tirka girêdana xwe dest nîşanî wan dikin dibêjin we em girêdayî we ne Tirkiye jî çete girêdayî Tirkiye ne Tirkiye jî girêdayî hêzên navnetewî ne Tirkiye weke qereqoleka we tev digere zaten Tirkiye roja ewil jî digot Amerîkayê jî digot Rûsyayê jî destûr bidin min ez Sûriyeyê ez bibim çeka we ya Sûriyeyê ez xeyalên wê yên Sûriye bernama we Sûriyeyê ez pêk bînim belkî werê bîra heve jî dema Kurdan qesedê êriş kir ser
رقه دخواست رقه داعش وری پاراستن اردوان بانگوازی وکیلی کرد ای ترامپ ام دخوازن بکوین رقه دستور بدم ام هرن جبوتا ویرا پاخش بکن بلا کرد نکوینی چونکه زانی جبر کو کرد بکوین رقه بکوین دیره زوره و آخا کردستان یعنی پیامک کردستان آزاد ببه هیزا کردا یه مزنتر ببه بس امریکای دستور ندا ایرو راست هیز نافنتوی حتی آسته که برکو پیشگیری ندن کردا بس نهاتی کلین کرداجی به وان هزان هیب هیز دیپلماسی بردوام دکی یعنی هیچ چتش ده ارنگاریا کردستان یا روجواد خلاص نبوه بداوی نبوه هیویا مهیا که به قنال دیپلماسی جی اف هزینها خلطیا کنها دکن لی بزورن جبرکو هتش نتنه جبو کرده خطره نتنه جبو از بیجم گل و باورین روجوای کردستان خطرانه جبو اوروپا جبو امریکا جبو روسیا جبو همه هزان خطرانه اف دیمن تماشا کن اف دیمن نونه اف گل می کوج شحبای کتیره به روجوای کردستان اف دیمن ونه داوینه مرو چی کرده بکی حوالی رونه يعني از تبل دبي چه چاپ من يعني يعمل تدبير تشتكي منطقية نه شروان كردان يعني قصده خوانزي شرنا که ویگاویش برکو جالی وان و نه هاتیه دست بکرن شر خلقیه شما او داخل ببن از سوالی ندم برسواته از بخوازم تشتی از بخوازم ببیجم از تبلی جهان دبم سدی سد وصایه چاپ من يعمل وار علمين انا حركه تبل حركه سيد به اللي بلي نبوي هوا براستي تبلي دبن اف تشتي سدي سد وصايه واف هيزي نها هاتنن اف حتى شيء اول نهار السوري دبي تشا سرخش كتي وحضري ذبر خل دغرا عمري ويجي ندريجه عمري ويجي ندريجه يعني اف كسين سيناريو البروان نفسان يداي دستيوانشي عمري وان ندريجه وانا همان دمي دبي تشا وك اول استقبال نابري دا جاري درت كيفن دليزن بيروان دادبن وانا اون اف جي سوريا كسي جاب به وهلي كم هلي وهلي بدن كردا بهواكي ودوي خطك سني عذابك خطا سني جي دنابرا شياتي عذابك يعني شي والكدري بمينا لاسكي بمينا والتارتوسي بمينا والجوتشكي لبناني بمينا وبوي هاوي نابرا وان وإيراني بيبرين خطك كسني نابرا عذابك اما باور دکم با انا لجنان جی نفر بیشتر يعني ام كيم زيدا اكي في تشتان تروبينا محمي زانن يا لورا باور دکم جبوي من برسوا هاري مزن كرد چدكن و چبكن حوجي چبكن يا جبوي من جرينغ راست افشار كردا دست بينه كريا كرد نحوجي اللي بيدري دبي چه وي شريب بشينه بردريو خو افسدي سد وصايه ليبلي هذا شهر 12 سال روجاوای کردستان دستی تدایه تو چه آماده کاری کریه مسئله بوی من اوه یعنی روژا حلب ایریشا سر حلبه ما حمیدیت روژ نماوانی منا پارد کرن هزین قصدی بری کتنه قوریدار و بوی حتانی حلبه حیران یا روژ نماوانکی برده یا مبیجه واناوه یعنی یک ام عبد الرحمن لكن امكانه هذا بس نهار بدن اما روني تشتكي ديجي دركت هولي دوان هفتين داوید رایدارن دولت ترکیه بحثا براتیا کرد و ترکان دکرن بوان دیمنین که نه همسر اکران دبینن درکت هولی که براتی مراتیه متونه براتی 1000 سالان تمامی دره و جی که کرد لیبن او در شخورا وکه دجمن دبینن اگر کرد و ترک برا بنا او قاس کوشبری چه ند بو ملت کرد قاس کوشبر ند بو اول بدران تشتكي بيوستي ناكم مروبكي هناك يشتري بها بيوستي ناكم سرفي توبي مجاري النقاش بكن يعني كرد جهاتية مرحلة كوسا لهلكي بصدام وبطورني صدام راد بيتشا دستي خاد دنهف لهلا دنجي بدولة باخش اللي دستي خاد دنهف
اما دستي خو نكانه بدن هب كرد يا في راستيانا ام نبيجن ام نين الزمان ام في لسر نسكن كسك نين الزمان هر كس رو فلك تي بروان وكفان دبيت هزي نهال سوريا سرخوش كتن دخين المساله يعني تشاوا كرد كانه بصدام حسين راه هاف بي ببراي خورا نقال هاف بي اسقالا باشوري كردستان هنكي واندكم تشاوا هنا كيما امكانه بحث اللي راه لهاتن كي قبول بكن ام ببراي خورا يعني كرد حتى ني بسكريكا فحال نكد ناف نتويدا ناي ناس كرن قبول نابل باشوري كردستان دو هز هنا دو هز وكحال يك چتاكك دو هزي پیشمرگه هنن هي زمان و هي ذات ايفيدن هي زمان حتى ني كرد في بسكريكا ناف خو صافينك كرد ناين تو مقصد ومرادا ام دما في ديفيجن شاش تفهم كرن اما دم ايرو مرو في ايرو في بيجا كرد كردستانيه سوا في مثلا كرد اللي بلي دخل يعني اس كانم بسني حتى ني سبي بدم تجي كان بسني بدن اما از باور دكم وانا ما دما وي در باسكريه ما دما وي در باسكريه هي كرد برخد زي شرباني كرد خلقكي شرباني برومته جنا كرد برومته زلامي كرد برومته البرخد ده لي بروجكت تجربه چه آماده کردی دا کو دبی چه به هوا که او برخوادن اوی والا نه راسته و کابل جهان آنی زمان چندا کی بری اف خریطه ترمه ده همی رش بو پیرا زر بو نهان دانم کس بوی و شیم به وانا وی ال گوهرتنی چه ببن اما مسئله نهایی خواسته که کرد چیه صالح مسلم سه روز بری تا برنامه کی بود گفت ام ولاته کی نخوازن ام خوازن یکتی سوریه به پاریس اي وقت وك السياسه المداركي از بروجي ناز كم وبر حرمتها مش جرايه بافي قالك شهيد يجي او اي ليه وقت وك سياسه مداركي كرد بيشنك كرد تفيجو تني ببيجا تو قال يعني ام نزانن ام تام چه دخوازن مثلا هناك اف ديمان چتينه بيراوه حلب چتينه بيرا من شنغال تينه بيرا من كوشگري تينه بيرا من زيلان تينه بيرا من اف ديمان اف ديمان الجزيره ديمان باجان ديمان الجزيره دكافي روجاوي كردستان روجاوي كردستان براو ناوي في ديمان روحي كوباني نه اف ملتي مي باكوري كردستان سفربر بله جزيره درباسي روجاوي ها وی چاقی کیل هولی هبون سیاست مدار خود لکردستان هولی هبون از خواستم ویدیو دو گوتنا بکم دوری جهان بکم وی دوری دا اف دیمن لازمه جمراج بو سرکفتنه جبو پیشنتی ایجرا پیشنتی کر هبون لباکور کردستان سیاست مدار خود هبو جرا پیشنتی کرن مدو آنی زمانیا سیاست مدار ملکتن زندان در کتن هلبست نفسیه یعنی یکی روش گل راجی سياسة مدارك بيشنكيجي بكن هماية والحاصل قال جي ايشيايا قال سري خود قرر لموسى خود قرر لنوحي خود قرر قال كرد يعني شربان النهال ترفع تشاركرن والشهبة يشاركر بربغيرته او كس اي وقت تتنجيلا بمين توابك قال لي تل برقر كرنيه باور بك ايشك برزوره يعني حوجه نيم سلين شرباني خوار بكن حوجه قال لي سوي الرابع ام قال دس يقدنا في كوباني دا روحك دركت هولي بنره ام ديما جي جزيره درباسي جهره مبوط اني درباسي خطيت بن لسروجي لبرسوسي همان تشتوسا از باور دكم هاجر تدي ام دبيجن يا بلكي بكرديا ودا بسكريكي بكشينم يعني نخشاكي وكرچتاكي وقت تو خوشك زلال بده برقل خو وش بوي دم دريج بروجات هبه تو بسر بخه يبرق تو الغوري وي بروجا خط هب بقره اما وقت تبدا خب بيجي از نظام نافازم وين نافازم اي بابي من از وقت هيزه كنا نتويبم از بين تشجم يعني كات تشد خاز وقت تو برنامج كيناد من برنامج كيناد شرباني خو برنامج كيناد قال لي خو دبي دريدا خد تك تسكريكا كل هذا يانا كل حد ريدا سوي سركتيبه ري نراسته جيان كريمكي يا تديمان نشان دا بيغمان پشتي وي ديمانه گلك بويرن جدال كردستان قومين
yani Kurcî weke hemû gelên cîhanê dem dema serhildana dikin, dixwazin ku axa xwe azad bikin. Yani piştî wa dîmenên ku berxwedana Kobanî piştî Kobanî hatiye rizgarkirin Rojava boyî xwe stat û li Bakur jî hewldanek hat kirin, Kurdê me yê Bakurê jî xwast axa xwe azad bike. De encama vê de pêvçûnên gelek giran qewmîn li bajarên Kurdistanê. Dîrokek hat nivîsandin, dîrokek berxwedanê, bes nayê wate ku her berxwedan her em bêjin pêvçûn cana wê bi erenî encam bibe. Niha jî li çiyayên Kurdistanê berxwedan berdewam dike. Ew nifşek ku ew ala berxwedanê di destê we de îro radestî nifşekê nû kiriye. Divê yani niha ev nifşê nû jî li ber xwe dide îro li piştî dema mirov saha Bakur jî nêrî piştî em bêjin pêvajoya qayîma hatî dest pêkirin li hemû bajarên Kurdistanê ger rabû ser piya, ger ser linga bû. Çalakî kirin, yani gelek navçeyên Kurdistanê de berxwedanên mezin û cidî çêbûn. Piştî 5-6 salên ez bêjim dewleta Tirk qatliam û komkujiyên mezin her çi qas anîbin serê gelê me yê Bakur jî. Ji niha rewşa Rojava jî girêdayî vê rewşe îro dilê Bakuriyan hemî li berxwedana Rojava ve helavêjî. Îro çiqa gelek ku bi şeref û namûsê li Ewropa bê li Rojhilat bê an jî ji başûr bê çavê wan hemîşka li gelê me yê Rojavaya û li berxwedana Qesedê ye. Yani Qesedê jî ne ku em bêjin hêzeke yani çawa bêjim yani hêzeke ku nû hatiye avekirin an jî bi 100 kesan 200 kesan an jî bi 10,000 kesan pêk diye. Îro hejmara leşkerên Qesedê besa 150,000 tê kirin. Yani bi görey daxuyaniya Brês Mazlûm Kobanî jî 140,000. 140,000 got leşkerê me hazirin amadenin kevin pêvçûnan da. Lewma yani ev hêza ku ev qas mezin bawer bikin wê serkeftinekê ji gelê Kurdistanê re bînin. Ev dîmenên ku hûn dibînin Stenbolê ne? Ev jî li her derê Kurdistanê li Stenbolê li bajarê ku Kurd lê dijîn mirov dat kevin kolanan ev dagirkeriya li Helebê zexta li ser Kurdan protesto dikin. Yani duştev li gelek navçe û navendên Ewropa jî gelek Kurd derket kolana êrişên çetan protesto kirin. Yani gelê me yê Rojava jî li vir ser linga ev demekî dirêj bû gelê me yê Rojava ya rastî li hemberî êrişan biçekê bêdeng û ne derketin qada bez niha ew jî di nava hewldana de ne dixwazin ku ev êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê rawastin û li Ewropayê ez bêjim hemû navan da çalakiyan dikin. Yani niha gelê Kurd di her çarpêca jî ser linga ye û hiş û mejiyê we li Rojavayê Kurdistanê ye. Rast e. Ya rast e ez aniha ez dikevim ajansa nûçeyên deqe dawî dinêrim ronî wekî din cem te çi heye li deqa dawî li Şêx Mexsûtê çete dixwazin êriş bikin dem pêvçûn derd kevin hind kuştiyên heteşê hene hind kuştiyên çetan here li Şêx Mexsûtê her wiha li gundên min biçê li gundên min biçê pê firokeyan êriş dikin li wir jî yani hêzên Qesedê hewl didin ku van êrişa vala derexînin lê weke me gotî bi her awayî amadekarîk heye ya rastî. Hani hevar ronî pirsî got ev qasala ev êrişî diyar bû çima hêzên xwe amade nakê ev pirseka rast bû bez niha demam hevalê xwe yê wir re taxivin ya rastî agahî neşaj bin amadekarî cidî heye ku li ser xeta min biçê de parastinek mezin werê kirin. Wekî dijî yani Kurdê me li dema êrişî Helebê kirin gerek mesela xwendekarên Kurd wir hebûn gerek Kurdên sivîl hebûn gerek ew Kurd niha ew jî hatine derê xistin Kurdên xwendekar yên zanîngeha Helebê hûn dizanin yani çete ew derketin destê çeteyan da û çete yani şaxa Şêx Mesûd Eşrefî jî dema mirov binirxîne ne îro ne tenê Kurd wê de jiyan dikin yani baweriyên cida tê de jiyan dikin gelek kesek ku li hemberî va çeteyan xwedî bertek xwedî sekin hene li wir jiyan dikin îro Kurd parastina wa jî dikin li ser ku gelê Şêx Mesûd Eşrefî jî naxwaze taxên xwe berdê welatê xwe berdê hemû kes dizane ku ev 15 sala li wir şer heye wê her du taxa ew kolan ew sukak neberdane paş ve nehatine niha jî naxwazin berdin dixwazin bi rêya dîplomasiyê çareseriyek werê dîtin
بیکو او چته ایریچی و هر دو تاقا بکن زرار بدن گله کرد. اما پر بالکیشه و هیئت تحریر الشام رقصنه که تروریست زانی جالی امریکای و انگلتره و ولایت اروپای ترکیه جدنافده لیبل امریکا بومرا دده دستینه مثلا لحلبه لهر دو تاخیم کردان امریکا کتیه دوره جهیزین کردان بخوازه نکه به نوا ارشکه چکداری و شروان کردان یه پجی دخوازن گوان تاخان بترکینن و اولکاریه جهیزین چتره بهلن یعنی اف وقت دقیقه داوی نها کتی آژانسان ev giridayê bername heval bedran ev bername diyar e yani em sihari were ser wê nîqaş dikin yani Amerîka serkêşê vê planê heva ronî got İngiltere bes erê İngiltere bes Amerîka jî dixwaz yani hewl didi daxuyanî xwe didi yani Amerîka dema duhî jî rayedarên we daxuyanî dayên yani gotin erê em ji van çeteyan adizin lê em keyfxweşin yani em aciz nabin ku Esad dikeve em ê keyfxweş bibin ku Esad dikeve yani mabesta Amerîkayê ya sereke çi ye tankirina Îranê ye û qelskirina Rusyayê înha li saha Sûriyê de ev pêk yani êrişên va çete ev çete jî dibêjin zaten daxuyanî xwe de hedefa me sereke em dixwazin Şamê têk bibin Şamê bêxin Rusyayê ser vê axê derêxinin ji ber ku Rusyayê gelê cara êrişî wa kiriye Rusyayê bi piştgiriya Rusyayê zaten berî niha ew ji Helebê hatine derê xistin lema jî dixwazin وەکێ نوچێک دقەیە داوی ئەدبژم قەی لە هەفکردنە شەروانێن یەپێژێ و ئەمریکای لە هەفکردنە ku nekeve nava faaliyetên askerî yani pey derpê heremê biterikînin xuyaye şervanên Kurdan jî wê demê Amerîkaya weke garantör dibînin weke berpirsiyar dibînin madem tu ji me dixwazî em ji vê derê derkevin parastina vî gelê me tu wê temê dibîne ser te eger pozê însanekî me jî xwîn be tiliya însanekî me jî birîndar be wê demê em te berpirsiyar dibînin weke Amerîka îjar weke hêzên weke serkêşê hêzên hevpeymanî Amerîka ketibe nava daxwazekî bi vî rengî ez dibêjim ev du rojan nîqaş date kirin hevdîtin hebûn nîqaş hebûn di dawiyê de wey li hev kir ama çi di vê rewşê de ji bo Kurdan ji bo şervanên Rojavayê Kurdistanê şer tiştekî lûks e dibe xwe ji şer şûn ve bigirin heta ku rej şer hat nava herema wan berderî mamosta dixwazim vê de îşen gotina bibêjim hem dibe çi wezîrê karê derve an jî berdevkê wezîrê karê derveyê Amerîka û hem jî İngilîz yani İngiltere her da jî wek hev du de qewîdan dereqê vê bûgera niha êrişa hatiye li ser Helebê demeke dirêje got Esad me kir û nekir nehat dibe çi bi teha wî tu şert û merç qebûl nekirin lewra erê lewra ev tişt wisa bûye yanî weke cihan jî got anî ziman destekekê alîkariyekê didin va çetana ev li holê adî jî îro li holê li qada Sûriyê tu kesekî din nîne yanî ya ev çeta heye ya jî yê Tirkiye çêkirî heye ama ez vê jî bibêjim divê dere de noxtakeke çûçik heye çi ye ev vê êrîş anîne ser Helebê û niha rêveberiya Sûriyê wek bêje kirine bin destê xwe ne ev çetên girêdayîn Tirkiyê ne çetekî hîn zêde girêdayî dibêjin çi İngiltere ne ji demek dirêj de ev White Helmet hebûn dibe çi hinek digoçin kesên qaskigewr weke mirovan li wê derê dixebitîn xelk ji bin bînaya ta derdixistin bivan bi heteşê rabûn wana jî wê çaxê kiye û fînanse dikirin İngiltere û fînanse dikirin yani ev jî noxtakeke hewceyê mirov bigire berçav adin tiştê herî girîng herî pîroz li vê derê parastina gelê Kurd e yani yekemîn ev e wata şerekî ne mecbûrî bi gerek Kurdî ro nekeve ji berge
لیستک تین لیستن لبیداری سبهی وی چه ببن ندیاره مثلا تو خوش جدر فرصت خور فرصت ورم بردستی تا خوشی را آماده بکه يعني تشتي ازبيجي ماذا وكيدن يانا حوجنا كالفيدري شرك كي سدما وينا ديار دركتي هولي كل هرن الويدري خوابكم قربان تشتكي ذاتا باورناكم تكرد بيها بخاصة عادجي شيخ مقصود و اشرفيا وجوهرمي يعني اف هيز دقازن هري كيم شربان كرد دركبن وقال لي كل جي ايدو قازه بمينه برا بمينه وايدو قازن جي امي قوريدوري فكم برا وج بشرفان را دركمن اب دستبكي اذهبوا ابن شهيه اريش ورن سر من بجي لو هولي دياره لو هولي دياره اريش ورن سر من بجي بتهاوي الروجاوي فريت قال لي كرد قبول ناكا يعني نوا شتانا قبول دكن ابي هنكي قاشو هنكي بسر بخا اما دي ساجي دستي تركي دنالدا حتى شام باز دكن وسموجي همان تشت ابي تركيا وان خدي دكن نهال السريكاني و الجريس بي والافريني هنن وانا ذاتا روجانا يريشتين سر افريني سر من بجي از باورم دبا كليانا لاجي لوي انيا شر هنكي جرانه وقصد يجي هزين كرجي عمل كاريا فالوي خطي كريه دمك الريج ذاتا لوي خطي شر تمزوما لوي خطي آماده کاریوان خورد هنن اف دیمینه که هم لسر اکران دبینن اف ایریشین بالاترین روسیه اینه لهمبر چته هم yani nasekinin evji nasekinin devê naberê de ez bînim bîra hevalan generalekî Rûs hebû beriya salan bû sedemê kuştina askerên Tirkiye tê bîra we ew general ji nû ve hatiye wezîfedarkirin generalek ku bû sedemê dagirkirina Efrînê ew ji wezîfê hate girtin yani Rusya bi guherandina van generalan serkêşên şer dixwaze mesajekî bide dewleta Tirkiye ew generalê ku rê da we Efrîn dagir kir ez wî ji wezîfê digirim û yê ku bû sebebê kuştina askerê we êrişê we kir ez wî tînim ser wezîfê ev peyama Putinê ji bo dewleta Tirkiye û di rojên pêş me de wê çawabe derkeve ama general Alexandro Çihakoye ev generalê he 2017 de jî dema Rusyayê û Şamê êriş kirî Heleb ji nû ve standî evê he ser artêşa ya berpisyarê artêşa Rusyayê yê Sûriyayê bû piştî hîngê piştî êrişa Idlibê kirî em bêjin sû û şeş leşkerên Tirka li wir kuştîn di êrişa hewayê de piştî hîngê demekê evê he ji peyvîrê hat standin şûna wî yek nû hat û evê heço xeta Ukraynayê ev piştî du sê roj bû dihat nîqaşkirin yani dihat ser îddiayê digotin ev generalê he car dî hatiye peywîrdarkirin ev îro gelek rojnameyên navnetewî jî ev rewşkir nûçe weke te gotî ev peyameke Rusya dixwaze bide Erdoğan dixwaze bide Sûriyê ji xwe piştî vê saetê yani Tirkiye ne Tirkiye xwe xistiye bela Kusa da destê xwe dide Amerîkayê Rusya gewriya wî dişidîne destê xwe dide Rusyayê Amerîka gewriya dişidîne îro Tirkiye li gorî bername Amerîkayê dema tev bigere Rusya jê qebûl nake yani wisa rehet tev bigere Rusya wê mutlaka tola van êrişên çeteyên Tirkiyeyê ji Tirkiyeyê bistîne îro jî bê siva jî bê yani çawa li Idlibê sû û şeş eskerên Tirka kuştin li ji bo berjevendiyên xwe ji bo ku ew leşkerê xwe ji wan hereman paş ve kêşandî wê rojekê Tirka ra vê hesabê bipirse yani wisa xuya dike û ji xwe jî yani niha li Hemayê êriş sekinan dine û dixwazin ji Hemayê şûn de car de êrişên nû bi girdayê leşkerên Şamê bidin destpêkirin gavek nû bavêjin heremên ku ji destê wa çoyî bêxin destê xwe de hevdanek wisa jî heye yani li gelek deverên em bêjin Êraqê dixwazin an jî Lubnanan jî gelek deverên dê dixwazin hêzên nû werin tevlî wa bibin yani gelek dahne ku dixwazin xwe komîser hev bikin û êriş bikin yani ew niha di rûpela fehîm mişik de ye dibêje Putin piştî vê mesela Helebê
فرماندای سرگی کیسلی جو وظیفه گرت لشوناوی کیانی او ایکو تباسکر الکساندر یوریویچ چایکو یکی فنا بو آنها او بیه فرماندار شر لسوریه ev şer heman demê lêrîş li hemberî Rusya jî yani îmaja Rusya jî têk çû. Yani li heman demê li hemberî Rusya jî pêk tê. Her çiqas li hemberî Îranê pêk tê jî li hemberî Rusya jî pêk tê. Ama ev hinek ez bawer dikim nivîskareke biyanî bû wisa nivîsandibû bi to hawî yani ev hêzên navnetewî wê derfet nedin da ku jî Îranê an jî Iraqê em hêzên heştê şabî û ev hêzana werin alîkariya Sûriyê. Lê belê tiştekî wisa jî tê gotin bi riya Rûsya ra yani bi riya Rûsya bi unîforma leşkerên Rûs ihtimalek heye weke cîhan jî got dîsa êrîşek ji Şamê dest pê bike gerbê Helebê were û pirê leşkerê wê jî wê ji heştê şabî be. Yani ev ihtimala jî heye û serkêşî wê dibin ala Rûsyayê de yani wek bê şer bikin. Welhasıl ev dest pêk e. Ama pir kes dibêjin gelo dewleta Tirkiye ketiye Helebê û Heleb ketiye dewleta Tirkiye û ne diyare. Ev aslında ev do bu an pêr bû yani az tu cam bû min got. Ev çetana sibê wê li Erdogan jî xin. Ev ez vê jî bibêjim ev çetana evê niha ev proje danî berwan wê sibê projeyek dijî bide berwan. Ev jî holê heye. Ronî çawa Daeş dostê Erdogan bû paşê hat êrişa Erdogan kir û ew Erdogan hev ketin ev jî wisa bibin yani. Yani bingeha Tirkiye'de her çiqas hêzek İslamîst hebin jî di nava em bêjin tevgerên wan da lê Kemalîstên wan jî hene yani ev Kemalîst wê li hev bikevin yani muhaqqaq. Yani ama hind bi vî şerî ra derket holê ku Türkiye ne devleta Kurdan e. Kurd rêveyekî fehm bikin. Zelal e, demek dirêj zelal e. Zelal e ama di her carî tim îcab dike wisa li rûyê meke be ev rastî. Hevan numala we ava me saeta xwe 10 deqe jî tijî kir. Saet û 5 deqê me temam bû. Em gotinê xwe dawî bibêjin ez pir dixwazim ez ji hevala ra bibêjim ez peyamê we jî binêrim hevalno binêrin. Jî binêrim. Ez peyama dinêrim hevalê me gelek tevlî bûne. Bi sedan hevalê me peyam dinivîsînin. Hûn her hebin. Ama ez pir dixwazim ez tune bim jî hevalê Ronî û Cîhan vê derê bi tena serê xwe bername çê bikin birêve bibin. Pir xweş dibe. Şîrovê wan ew xwe amade dikin pir baş birêve diçe ama heftê carê heftê du cara dî li gor kêfa wan çawa bixwazin. Niha yani xweş dibe merû wisa nava hevkariyê de be hevalê me rojnameger. Ez tir ew tim xewna min bû. Hevalê me rojnameger li hev kom bibin bi xwe erê. Baş e tiştekî wisa awerte tune di nava peyaman de. Heval bedran niha gelek hesap pirsiye yani koridor hatiye vekirin ha sivîl tên kişandin yani tedîme jî par vekirin hen heval belku nûdî tevlî bûbin. İhsan Bektaş dibêje koridor erê koridor vebû hevanno tirsa me fikara me çi bû ev du rojin me digot dor hatiye dor li Şehbayê til rifatê hatiye girtin milletê me wê derê şervanê me wê derê dibin dorpêçê dane çûn hatin zehmet e xeteriyekî komkujî heye. Çi bû di encamê de hevdîtin çêbû danûstandin çêbû Amerîka ket dewrê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Şehbayê de korîdorekî hat vêkirin ji aliyê Qesedê ve milletê me li wê derê kî bixwaze dikare were derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe şervanê me jî dibin garantorî Amerîkayê de ji wê derê derketin ji ber ku rîca hate kirin îja ji ber bêk û şer û pevçûn çê bibe derketin hatin aniha li tebqayê ji wan ra çadir hatiye dagirtin cih mekan hatiye çêkirin me dîmen nîşanê we da ew e mesele ew e koridor behsa wî dikim yani. Ez gotina dawiyê bikim xatir ji we bixwazim ev jî pir girîng e yani ev gelê sê roje di çemberekeke qirkirinê da ye
هناك شربان وان باريزن هناك شربان او باراستن يعني اللي هيلكي قال لو تفقر دايه داك بهوا كي جوي چمبري در كذا اما اللي هيلا ديجي اي اف سي روجا چا روجا وان باريزن شربان ان كردن قال لك وان شهيد كتن قال لك وان هناك وان ديل هاتن قرتن لي بلي بهوا كي نهش داعش ان افشتنا بين في قالي دبيتشا قرقرنا كيبيك بينا ازباوار دكم اف تشتكي بريديروكيا يعني او كسين الويدري البرقدا داكو في قالي بباريزن وفي قردات هات بكرن و في قالي هلكي بقواكي هنك وان قياندن الحلبي وهنك وان جو قياندن هلا كم فريتدن ازباوار دكم اف شربانا روكي ديروكي قال لك خد قالاوان بكه او شروانین کو دیل هاتن گرتن جی د دره قوان د بانک هاته کرن بانک له دولت ترکیه هاته کرن دبی لګوري شرط هب بگرن zarar ندن کسین کو دیل هاتنه گرتن از دبیجم قی و هزی ناونتیوی بکوین دوره به شکل کی او دیل او اسیر ورم بردان یعنی تسلیم مابطی ما ورکرن نقطه که چوچ که از ببیجم دبیچه ابتدی سازیا که چاودری یا dışarıda merov dil keve dest normale yani her dualici ama vej bibêjim ez nakevim detayê wî ev divê çi bi Kurdiya wî çi dibêjin ya çavderiya mafê mirova saziya ke ku Sûriye sor belê sor ev çeteyana tiştê Daişê çawa serî însan jê dikin misal hemberî şervanên Kurd jî ava tiştan karanîne detay video tişhar hene yani velhasıl nexwazim detayana bibêjin yani ew qas jî bêaxlaqin ev hat dibê çi xanetkirin li hemberî şervanên Kurd yê li Tilvatê ev qetleam pê hatiye yani spas herkes nas dike başe hevan numala ve avamın her hebin beheviya rojên xweş azad xatirê we cihan mala te ava her hebî ronî tu jî و hemû hevalê me êl me temaşe dikin xatirê we çi dikin bikin bila bede û be beheviya rojên bêşer silav rêz